nayo imhlolo yami wena babona nayo imhlolo yami ngaze ngilanda into yami nomhlolo wami umuntu ngoba ubize thina imina mfowethu engizolungisa le yini kahle ngilobani nezikoro lezi ifunani igora la uyangibona mana bhuti becela ukuthi ngiyazi ngobani mina mana bhuti ngiyakuzwa becela becela ukuthi uphumele phandle mfowethu sokhona sikhuluma phandle ngiyokwenzani phandle ngiyacela cha azile nifunani ngobani nifunani phandle igora udaba silungise kahle ubhuti lo uthi umkweleta imali engango 10,000 wafika kuwelambile efuna ini umsebenzi wakamasipala wena wamthembisa wathi uyokhona ukuthi umnike umsebenzi ukhala usekuphela inyanga ezu5 lutho ukuthi umfake emsebenzini Qhawulisizwe ngabe kuyiqiniso uyakwazi lokho Qhawu cha ke naye into ade kumele eyenzene bekumele eze kimi yena sizokhuluma bekumele eze kimi sizokhuluma ngasho kuye ngathi akabe uyebuye hayi ukuthi eqhamuka yena eze negora lapha eqhamene namakhamera ezongishuta la uhlulwa yini kuzoba nayi inamba ngabe ungifonele phela manje yena yini angifonelanga yena uza negora manje ufuna ngiboye izwe lonke manje mina wona mele bekubona abantu ukuthi scam ungavukela umoya cha ungavukela umoya ukhale babukele ngilibingelele emakhaya under ishow Silungisa Ikhanda lo nimbonayo kuseyona lo ndoda uTrailer uNogwaja uPhulizinja nesinjakazi ziyasaba umjabo zamjaha ziyaphuka inqolo elesha zonke izinkinga zabantu kuphina eningizimu Afrika laphana kuyishow Silungisa Ikhanda bafethu namhlanje kuNogwaja neshow Silungisa Ikhanda sihambile sila endaweni yaseGoli lapha khona umfowethu asibhalelile wathi Silungisa Ikhanda cela ukuthi usondele ngapha eGoli kunodaba engifisa ukuthi ungilekelele kulona kodwa ke angananazi kakhulu ngoba niyalazi udaba uthi mase ngifikile iCountry ngisuke sengizoyilungisa ngempela bhuti omdala sicela ukuthi sithathele lithuba sikubingelele ubingelele nababukeli beshow Silungisa Ikhanda ekhaya yebo bhuti ngicela ukubingelela ababukeli ngibingelele nanonke bafowethu ngokufika kwenu kulolu size ngeke ngifisa ukuthi ningisize ngalo ngokwendlela engaphathekile kahle ngayo Ay ngiyakuzwa bhuti nami ngithe uma tracker la ama emails engabona ukuthi ubhuti akaphathekile kahle ithimba laselithi asivedane sikhuphuke sekhona ngicela ukuthi uyichaze bhuti uchazele ababukeli beshow Silungisa Ikhanda ukuthi uba igama lakho wabani and sikuphi nendawo mina ngosakhe sizwe ngamkhwanazi webhuti into engizoyibhala into engicela ukuthi ngizosizakala ngayo la ekhaya indaba ukuthi ngeke ngazama ukuthi umuntu ofuna amatoho sengiwafuna amatoho ngapha nangapha abantu qhamuka abantu abalokhu besithembisa besithembisa besifuna imali kunomuntu ke ngeke ngaxhumana naye wangithembisa indaba yokuthi uma ngifaka imali uzokwazi ukuthi angifake emsebenzini kodwa njengamanje lo muntu lo angimthuli lo muntu lo Hayi ngiyakuzwa bhuti omdala bhuti usakhisizwe ukuthi kunomuntu kahle kahle lo muntu uqolile vele iphelele vele mina kanjalo ngiyakuzwa bhuti manje lo muntu lo igama lakho ubani and wahlangana kanjani naye hayi lo mfolo ungwangapha bathi ungangapha emanzi amnyama bathi unakujani bathi unkosikayibono manje mina angimazi ukuthi ngomthola kanjani sengimfune bhuti omdala ngiyakuzwa ukuthi lo muntu kahle umuntu oqolile manje bhuti omdala ngifisa ukuthola mhlawumbe ukuthi uqole nje inani elingakanani bhuti lo muntu lona umuntu nje ongiqole nje imali impela serious futhi imali impela ngingazama ukuthi iphilise umuntu ngoba imali nje engaba istart futhi sempilweni yomuntu engango 10,000 imali engakaqole sizwe kube leyo mali nje futhi ngiyafuna nje nami ukuthi ngempela lo muntu lona ngisiza ekuzokwazi ukutholakala manje bhuti mhlambe uma uzwa ngamahebezi kuthiwa kahle umuntu okuphi wena wagcaneni ukumbona bamkhomba ngapha eThokoza eGoli nje bamkhomba lapha eThokoza eGoli ngoba nami nje emfuthu ngiswele nje amandla nayo amandla ukuthi ngihambe ngize ngofinyelela khona kodwa nje ngiyafisa ukuthi ngihambe ngize ngofika ngibone le keshemba le hayi no Qhawulisizwe siyakuzwa ngoba nje usithinte thina wathinta mina nguNogwaja sizofinyelela khona lapha eThokoza uthe seThokoza hostel angithi khona kunjalo angazi ke ngoba phela ama hostel lapha eThokoza maningi angithi yabona ahlukahlukane yabo sengisesebona ukuthi simthola kanjani
hayi no qhawe lesizwe ngiyakuzwa nami kuneyinkabi vele khona le eGoli eThokoza ngiyozama ukuthi ngiphume ngicabanga ukuthi bhuti omdala njengamanje avedane sithatha inyawo zethu sikhombe khona eThokoza siyombheka lo mfo owaqola inani elingango 10,000 ngakujabulela lokho babukeli njengamanje ngicela ukuthi nihambe nathi siyasuka la umfowethu la ekade sifikele khona njengamanje siya kuphi eThokoze hostel lapha okuthiwa khona lo mfo oqole ubhuti omdala imali engango 10,000 kuthiwa uhlala ngakhona njengamanje ke cela ukuthi nilandele ishow nobona lo mfo sizobuya naye siphila. Sawona ungamangali nje sizokubamba inkunzi mfethu yazi qhawe lesizwe mina ngunogwaja yazi khona mfethu umuntu esambe sembheke kuthiwa unkosi mfethu Nkosinathi lo ngathi unetshebanyana ihwanqanyana lo kuthiwa mfethu usebenza kamasipala khona futhi yena ukhona uthola la sekulate ya utholakala nje isizahlala khona hayi mfethu ungamangali ungatshela amadoda azobamba inkunzi khona nje udaba esisolungisa qhawe lesizwe siyabonga mfowethu ya B uthela umjida se B6 ya xa sona B6 lo Qoqo hey awu sawona bodi yebo yena bafolo hayi wena bafo la impathe lami ngafika umuntu swale uzothi nguye lo la ngihlala khona wenze njani la hayi bafo sicela ukuthi uphumele phandle sokhona mhlawumbe wena ubani sikhulumeni kahle man wena ubani ngunogwaja mina bhuti unogwaja yebo bhuti nizongenzani la no bhuti ngicela ukuthi yewena nazi umhlolo yewena ungazongiphathela wena yewena la ungidela lo muntu lo yewena wena yewena umuntu engijwayela kabi yewena na umuntu engiphathela hey na imhlolo yami wena babona na imhlolo yami ngaze ngilanda into yami nomhlolo kabi umuntu lo ngoba ubize thina imina mfowethu engizolungisa le yini ngasathi ngilobani nezikoro lezi funani ikora la uyangibona mana bhuti becela ukuthi nengazi ngobani mina mana bhuti ngiyakuzwa becela becela ukuthi uphumele phandle futhi sokhona sikhuluma phandle ngiyokwenzani phandle ngiyacela qhawe azile nifunani ngobani nifunani phandle ikora lezi ifunani la azile ngephi qhawe ngoba ngaba nesigora ingoba wena ubani ngunogwaja mina qhawe ngiphumanda ishows ngisikhani so ngicela ukuthi bhuti uphumele phandle sokhona udaba lwakho silungise kahle qhawe azile ngephi manje pho niza kimi beningayingani lo emnyango loya no bhuti omdala ingoba vele sitholile ukuthi uhlala la kahle khona udaba esifuna ukuthi silungise nawe silikhulume kahle nami yebo bhuti omdala angithi igama lakho unkosi bhuti bengicela ukuthi bhuti unkosi ke siphumele phandle sikhona ukuthi sikhulume kahle lo daba lolu udaba nje olujulile odinga ukuthi angisiyo unkosi nathi mina igama lami yebo ke bhuti unkosi nathi cela ukuthi siphumele phandle sikhona ukuthi sikhulume kahle mana qhawe na umuntu ngidala uyakhula lekhanda lakho bhuti sicela ukuthi uphumele phandle sikhona ukuthi sikhulume nawe ngiyacela qhawe manje kwanizana lo muntu lodwa ngifuzidwala mina nedakwa la akadakiwe bhuti ingoba mhlawumbe ukwatile ufisa ukuthi kunodaba esifuna ukulungisa nawe ingakho bhuti ngicela uphumele ungazelaphi yena lo muntu ungazelaphi uyakwazi bhuti and now show yamazi akasangazi manje hayi ngiyacela bhuti ningisaphi mina siyaphandle siyakuphandle ngiyakulimala bhuti ngiyacela bhuti ngicela ukuthi uphumele phansi sokho sikhulume nawe suka nawe isikora hayi isikora sikhuleka ngeke sikulimaze ngicela ukuthi mfethu siphumele phansi sokho sikhulume nawe qhawe ngishutha pho qhawe lesizwe ingoba mfowethu yonke into nami engenzayo ngunogwaja neshows ngesikhantri sihamba siyishow la so yonke into mfethu engenzayo ngenzela ukuthi ufakazi bube khona manje khona kani silungise kahle le ndawo nibize namakhamera lapha nifuna ngisho namakhamera nifika nekhora lapha
namakhamera manje mina ngishuthelani pho No but bengicela mhlambe nje uzama ukuthi utholele indawo mhlambe sihlale phansi seyokhona udaba silungise njengabantu abadala qhawulesizwe. wena usindela ngithanda indlela okhuluma ngayo wena bheda wena ngikwazi nokwazi uyiqola wena uyangazi yabona amakhamera kodwa into engicasula kakhulu la makhamera lana ngishutha ngawo Khuleka ngamakhamera bhuti, khuleka ngamakhamera bhuti, khuleka. Wemfana Khuleka. awulethi ituro lapho Khuleka bhuti. Lethi ituro lapho mfana bese nithansaza Ungavukela umoya bhuti, ungavukela. wena mina ngikwazi nokwazi wena mina Mgade ngikwazi nokwazi Mgade unamandla amakhulu. angikwazi nokwazi Ukubola le ndoda kuvusa amandla. Mgade mfowethu. uyabheda yosindela lezi goro hamba nazo lezi yosindela lezi goro lezi uzehlisa nazo futhi sayisindiswe le ndoda indlela ekhuluma ngayo yosindela lezi goro lezi wena Siyabonga cha ngedolo. Cha, bhuti ngicela ukuthi nje noma noma ngahlala ngapha. Mina ngizohlala lapha nendawo, ngicela lapha nendawo madoda ngoba lolu daba manje ngifuna silungise. Qhawulesizwe ungadele le nkabi esamba nayo. Engiyibona unamandla amaningi ubhuti. Cha, bhuti ngicela ukuthi nje mhlambe ngiphinde ngithathele ithuba ngikubingelele noma mhlambe sifike ngendlela ongayithandanga nawe Qhawulesizwe. Igama lami mina nguNogwaja ngihamba ne-shows lokusikhanda bhuti. Kuyaphileka qhawe. hayi siyaphila Bhuti ngicela futhi ngiphinde ngixolise mfowethu indlela mfowethu esize ngayo azizile ngempi kepha mfowethu size ngokuthi khona udaba esifethu silungise njengamadoda ngoba uyazi okuhlula amadoda kwenziwani kuyabika mfowethu ngihamba nanangu ubhuti la mfowethu udaba la kade eselichazile ukuthi ngathi kunenkomo zakhe esemakhukhwini ongathi wena umkoleta zona Qhawulesizwe imali engango 10,000 noma mhlambe uyamazi ubhuti lo esamba naye angimazi lo muntu lo mina ngimazi nokumazi wena ngimazi lapha mina angimazi nokumazi mina uthi 1000 iningabe le mali lena ngokuthi ngitshena umsangano lo muntu ngibona udakiwe lo muntu akadakiwe Qhawulesizwe udakiwe ukanina ngabhala angimazi nokumazi lo muntu lo ibhale lo msangano wena ozongitshena wona Qhawulesizwe ungazi lapha mina wena Qhawulesizwe bhuti ngicela ukuthi uwehlise umoya udaba ngiyokhona ukuthi ngilihelvishe ngendlela eright Qhawulesizwe usayibuyisa imali yami nomsunu wakho Qhawulesizwe ngoba sikela yamuza ngithuka lo muntu cha ngixolise ngamagama mhlambe afika kabi kuwe kepha qhawela ngifisa ukuthi udaba silungise kahle ubhuti lo uthi umkoleta imali engango 10,000 wafika kuwelambile efuna ini umsebenzi wakamasipala wena wamthembisa wathi uyokhona ukuthi umnike umsebenzi ukhala usekuphela inyanga ezu5 lutho ukuthi umfake emsebenzini Qhawulesizwe ngabe kuyiqiniso uyakwazi lokho qhawe cha ke naye into ade kumele eyenzene bekumele eze kimi yena sizokhuluma bekumele eze kimi sizokhuluma ngasho kuye ngathi angabe uyebuye hayi ukuthi eqhamuka yena eze negora lapha eqhamene namakhamera ezongishuta la uhlulwa yini kuzoba unayi inamba ngabe ungifonele phela manje yini angifonelanga yena uza negora manje ufuna ngiboyizwe lonke manje mina wena hey mele bekubona abantu ukuthi wenscam ungavukela umoya uscam cha ungavukela umoya ukhale ngokuthi awusatholakala efonini ukhale ukuthi awusatholakala efonini ingakho egcine sebhalela ini ishows ngesekhanda ukuthi ucela ukuthi ifike izomlekelela cha manje inkinga yami mina ngihlala ekudeni kakhulu ngibuye ngingabikho nakhona la ngibuye ngingabikho ngoba ngifikile nje la ngifike futhi angihleli ngiyahamba futhi Nayibona angikheli ngiyahamba futhi naye futhi kodwa uyazi emsebenzini awayengwezanga lapha esadibana khona nawe hey wena wangithembisa umsebenzi yabona ngoba ngasasebenzi mina ukanti mina ingane zami zidlana lo 10,000 kanti wayapi ukanti uqhamuka angizali 10,000 mina ngindoda mina wena lo ngasophethela nobaba cha uyayizwela ukuthi kahlahle ubhuti imali yakhe kahlahle uyifuna ngempela ngoba silana ke mina Qhawulesizwe nguNogwaja impa ngithanda ngene umuntu odlama ngoba silana Qhawulesizwe sizolanda nje imali kamfowethu bese siyahlukana sibuyelele emuva ngephisi cha ke laba sakhuluma nabo yazi naye lo mfo sakhuluma naye lo nalabantu ayifike nabo ngamtshela ukuthi mina vele ngizomfaka emsebenzini uyayibona ngathi mina ngisalinda ama uniform wawo ngabe ibiki yes ngamtshela kanjalo lo muntu uzoqola la igoli
manje yini phone yenza ukuthi wena uhluleke futhi uphinde ungifonele nokuthi uze namakhamera la kimi. Ungasobhedo. Cha ukuvezile ukuthi efonini nawo usatholakala ingakho uyegcina esebhalela thina ishows ngisikhanda. Qha lesizwe mina into engicela kuwe ngoba ngiyabona ukuthi udaba logcina seliphuma esandleni. Bengicela qha ukuthi ubafo umbuyisela imali yakhe ngoba ngiyabona ukuthi uyindoda esuthi vele uyisebenzela kamasipala qha lesizwe. No imali akunayo manje inkinga okwamanje imali anginayo. Kumele ikhiphe hawo. Kusasa ngayitransfer noma ntambama namhlanje. Ngayitransfer le mali kuye. Yabona ngayitransfer le mali kuye. Cha okay. Imali yamona. Cha ngiyacela futhi ukuthi ungaphakamelo umoya kakhulu. Akakhipha imali yami. Ngamlo hafu mhlambe namhlanje kusasa ngiqedele. Yabona baba lo. Asingena endlini yakhe ungenani. Thathe yonke into ezohlanganisa le mali engifunayo. Ngiyakuzwa bhuti uthi ungakhona ukuthi usinikeze uhafu manje singawuthola nini lo hafu singawuthola manje noma nini qole sizwe la ntambama ngawuthola kodwa nawe man bekumele nawe ungifonele kusenesikhathi imali iyasebenza cha mina uma ngifikile ngihamba into ngiphethe manje angikwazi ukuthi ngihambe ngingaphethe lutho cha Lo ntambama mntu lo une-business la. ntambama Une-business la. Urane awuthethe mala cha manje ungaphakamelwa maye uthi ngizwe kanjani mayelo kanje uyadayisa la unesitolo nomuntu lo cha lesizwe sicela ukuthi usinikeze le mali engangohafu njengamanje sokuthi sambe sibuyele emuva lenenye usiyosala ukuthi kanjani uqhubeka umtransfer ngoba impa ngithandi mina qha lesizwe webheva nogwaji mina le mali anginayo yes anginayo lo muntu ngamanje ngomtransfer yantambama mhlambe noma kusasa uyabona ngoba sifikile thina xhaphaza abantu lo muntu lo unesitolo la yabona ngoba simficela isitolo sakhe lesi cha lesizwe ngoba ngiyezwa mfowethu uthi wena angeke ukhona ukutransfer ntambama sicela ukuthi ngamane sihambe sonke impela cha lesizwe nami ngicabanga khona ukuthi kumele sambe nesitoko asikwazi ukuthi cha lesizwe sambe nje silambatha qha lesizwe mina ngunogwaja qha lesizwe bayangazi angihambi ngilambatha qha lesizwe la ngifika khona ngifike ngithathe babone ukuthi akudlalwa sifikile nani ungathi ngithatha kude qha lesizwe mina ngathi siyangena njengamanje la phakathi siyasatha isitoko ngithengisela amaswidi mina yebona phakathi uthengisa amaswidi lawo ngamane ngiwathathe nami ngiwadayisela ingane zami cha qha lesizwe cela ukuthi usithole phambili ngoba nje manje sifuku othatha isitoko qha lesizwe nizoyithola la ngeke singatholi lutho lo muntu lona siyazana bengomtransfera le mali nini ngoba wena ukhuluma indaba ntambama sobe sasingasekho thina mawathatha sivumelane mawasithi mani wathatha sobe sayithola lo kanti khona amakesa bhiya la khona ubhiya la nidayisa ubhiya nidayisa ubhiya la cha yona baba now yabona yiso lesi awu isitole singaka impela hayi ngeke qhawe ubhiya samba nawo lo ubhiya samba hayi yabona lo ubhiya samba nawo lo ubhiya hayi cha sifuna 10,000 sifuna 10,000 manje ngamnuka 5,000 sifuna 10,000 hayi manje ngiyifuna bani imali yami ngiyifuna cha lesizwe ngoba sasibonile ukuthi ngiyifuna bani imali yami mina mangabe ngithatha lo mfolo kade waqedile abantu lapha si transfer nje manje u5000 si transfer akashi number yakhe ngimzame transfer lo 5,000 ngena lapho app ngena lapho app qha lesizwe ngiyiqedelele otherwise isitoko esihamba naso lezi vele nemonto ikhona awutshalo mngaka show number yakho we lapha awubizi number lapho qhawe athi ngimnike nami awuthi ngicofa ikhuluma phela number yakho ibize qhawe ngeke ngize ngibize phela lapha einkundleni zokuxhumana ngeke phela sizokudako okay asubhedwa ifake imi ngizomfakela mina show number yakho 078 11 30 191 faka qhawe lapho Mr S Mavundla lapho faka qhawe mention zakho la ya wona impela qhawe lawo ngilindile la hayi ayiyo leyo ayikaka report wathi ngivule ayiyo ithambile la buwana ngifuna phela imali yami hayi
ujwayele kwani ngiyayifuna futhi lena yabona lo munye ngiyawufuna lena enye Khawule sizwe. Hayi. ngiyayifuna lena enye Singaphumali madoda. uyadelela lo Singaphumali madoda. abadala bazi lo Phuma qhawe, sesingaphuma. Lo 5000 lo sele sizowuthola. Cha, cela ubuye bese uzosichaza lo 5000 siwuthola kanjani lo sele? follow hayi kulungile Ngona kodwa uba ikhona esitholile. Cha, qhawele sizwe ngiyakuzwa qhawe siyawubona u5000 usakelile. Manje ngifuna ukuthola lo munye u5000 uzosinikeza nini? Uzobuya nini ngoba qhawule size imali kaBhuti imali ihambe yo ngoba ngayifuna 10000. imali yami Cha bafethu ngoba manje Ngiyafuna ngibona imali yami. ngisaqhushalaza nje niyibonele nani Ngibonile mangena isitoko ubhingu ugcwele. cha mhlambe phambi kwakusasa noma iviki lothi liphela iviki yobe singakuyi iviki Ngizowathatha la wonke yobe singakuyi Cha, qhawule sizwe bengicela ukuthi ngicela ukuthi sikuneze 3 days. Kulo 3 days ngeke uhlule ukuhlanganisa u5000 iviki likhulu kakhulu. hayi ngoba iweekend namhlanje ngenzeka kusasa singahle sikhuluma okunye kodwa ngithembisa kusasa kodwa nje lo 3 days omshoyo enough for me Chawe uyamuzwa uthena after 3 days uyokhotha imali yakho u5000 losele ekubuyisele wona. Uyamkholwa cha uyamthemba. Cha mina ngiyabonga nje kini bafowethu nje ngosizo lwenu ngakho konke nje senikwenzile nje namuhla. hayi uyamuzwa uyakhuluma noma Ngeke cha ubuyadelele meke cha Yabo. meke cha. Ngiyabonga nje ngakho Qhawule sizwe sigcine sambile safika la eThokoze hostela uBhuti lo ukuthiwa uNkosi okade eqola imali engango 10000 safika imali yakho kade ekoleta yona sagcine siyithola kodwa noma sithola imali engango 5000 lenenye wathembisa ukuthi after 3 days yobe sikhona athina amazwi akho okuyibongela kumina ngunogwaja nethimba lami ishows ngisikhanda abona gwajo bafowethu ningenzela ukukhulu anisizanga mina nisiza nabanye abantu since amaqola amaningi amaqola aphumile achithekile agcwele izwe lonke uyabona nje angazi ngathini kodwa nje into engayiqhambisa into engayiqhambisa kunayo yonke ukuthi bafowethu niqhubeke nisebenze kakhulu kunakuqala bafowethu niweseke umsebenzi wabafowethu nakunjani usikhambi usikhawunt ngiyacela nami ngoba ngibhalele lana ingoba bese ngixayekile yizi izinja lezi yabona izinja igcwele ichithekile umhlaba wonke hayi ngiyakuzwa qhawule sizwe asale sesivala ishow babukeli lapho ke ekhaya niyalwazi ukudaba ukuthi ngunogwaja sishow ngisikhanda la sifike khona sisuke sizolungisa njengamanje umfowethu okade bemkoleta imali engango 10000 sikhoneni ukuthi sibuye nemali engango 5000 lapho ke ekhaya noma ngathiwa yipi inkinga obhekane nayo thinta mina ngunogwaja sishow ngisikhanda laphana enkundleni zokuxhumana siyatholakala ku Facebook vetano search page uthi Silungisa Country noma useshe mina uqobo lakho uthi nogwaja Silungisa Country nogwaja Silungisa Country siyabonga babukeli ekhaya.